Tiprasa MLA Minister Sak je khub phajiting social media post klayo je musung tei social media through tei kwbangma ko khaina sau tamni kai Tiprasa MLA Minister sak manjiga Tripura haseo abo haino ngai tongo tabuno ozarao tamni kai laithonai 23 August 2025 salmario je pro Tiprasa civil society bukhak tei Tripura hase gonangai bon saklayo aprun simino Tripura mothani MLA Ranjit Bangladesh ni ID card tei birth certificate social media bo pirjagoi tongo hayo hai Tripura hasni tabuni CM Dr. Manik Saha Kesan CM Biplop Kumar Dev tei Amra Bangali Bodolni Ozama Grongo Rudropal ni bo Bangladesh ni ID pirjagoi tongo social media bo Piaba sing nugi mankha Tripura hasni Headlines Tripura mungui bo aro post khwlaikha je Tripura mothane MLA Ranjit simino post khwlaijak suo bini Facebook page tei bini logiwo Tripura haseo je social media viral tomano khai post khwlaiya belekhano khanang jagai Tripura mothane MLA Ranjit West hanao thangai Headline Tripura ni Malik iba Chief Editor Pranab Sarkar ni mungui FIR Khlenaka STSC Act 1989 ego bini mungui FIR Khlaijaka Pranab Sarkar sabangkai bo Headline Tripura ni unar tei Agartala Press Club ni bo President abuno karibo Press Club of India ni bo khwlaikha member abun tino waire waino social media tabuk sunugimano post khalaijak jani Facebook singtem nugimanka Tripura mothane MLA Ranjit mani bukhakrei bo je FIR khlaimani copy India hakotorni officer no je Press Club of India ni president thaniyo hoka tei minister thani hoka abo haikleino bo je bini letter suyei je bini against khwlaikha Tripura mothani MLA ngai tei khwlaikha ST ngai sakungya khlai bono je social media o bini fake document Bangladesh fake document no viral khaijamani bagai Pranab Sarkar ni mungui kwbangma para hakthoni minister no koktun sihor tongo MLA Ranjit norok bahai khakha je MLA Ranjit je Pranab Sarkar ni bisingo jenglai mani abo sabun cha saya norok tola comment khai saimano tini bagasung chulno hambai